Ionad Siopadóireachta. Dé Domhnach atá ann, is lá fuair báistí é. Téann an chlann go dtí an tionad Siopadóireachta. Téann mammy go dtí an grúigire. Téann daddy go dtí an cafe. Téann an mac go dtí an siopa sládmhairgí. Téann an inin go dtí an siopa alína. Ceistena. Ceist a héan. Cén lá atá an. Ceist a dó. Cá déan an chlann. Ceist a trí. Cá déan mammy. Ceist a ceathair. Cá déan daddy. Ceist a cúig. Cá déan an inin. Ionad Siopadóireachta means the shopping centre. Dé Domhnach atá ann, so it's Sunday. It's lá fuair báistí é. It's a cold, wet day. Téann an chlann, the family go to the Ionad Siopadóireachta. The family go to the shopping centre. Téann mommy go dtí an grúige. Mummy goes to the hairdresser. Téann daddy go dtí an cafe. Daddy goes to the cafe. Téann an mac go dtí an siopa sládmhairge. So the son goes to the deals shop. And téann an inin go dtí an siopa alína. And the daughter goes to the art shop. Yep.